Kako određuješ cijene tetovaže, kako ih ravnaš, s obzirom da imaš i svoj salon? Pa, koliko je osoba naporna preporuka. Mislim, znaš kaj, neki ljudi fakat, znači imamo taj dnevni termin. Znači ja radim sad samo velike tetovaže cijeli dan. To znači da ja za svoj cijeli dan recimo računam između 400 do 600, 700 eura, ovisno šta se radi zbog toga što stvarno ta zahtjevnost i koliko je velika površina određuje koliko ću ja to trebati raditi, ali ne samo taj dan, nego evo sa tobom se dogovaram, hoćeš, ne znam, lava prek ruke, standard, pripremimo, dođeš, napravim. A možda se s tobom tetoviram i ne bom sad to diskriminirao, možda ćeš me ti 4 dana u zdrav mozak tucati da moramo to promijeniti, pa to, pa zapravo moja satnica kod tebe je 4 puta veća i to ne naplatimo. Ne bom sad ja uzeo više novaca. Znači standardno po satnici. To ulazi u cijenu, ali evo, Da. imaš po malim tetovažama, neki po satnici tetoviraju, to mi je bez veze, kak sam se sad ja ubrzao, kad bom manje naplatio nekaj, po projektu naplatiš, tako da. Evo, mislim da mogu reći da ja danas radim jedan cijeli dan pauze, onda radim jedan drugi cijeli dan pauze, nekad je ista osoba, nekad su različiti klijenti. Jako je to ako nisi u svijetu tetoviranja, možda baš ti zvuči ovo kao kako to funkcionira, a neki budu rekli, sve znamo, sve smo čuli već, kužiš.